A u Gradskoj biblioteci u Pančevu drugu godinu za redom održana je nedelja ruskog filma u organizaciji Društva Srpsko-ruskog prijateljstva Slovenska unija uz pomoć Ruskog doma iz Beograda i Pančevačke biblioteke. Tim povodom ponovo nam se javlja Snežana Filipović. Snežo, šta je pančevačka publika imala priliku da pogleda? Da, ljubitelji Ruske filmske škole ovih dana su uživali u Gradskoj biblioteci jer je tamo održana nedelja ruskog filma. Prikazivani su filmovi nastali uglavnom u postsovjetskom periodu, dakle poslednjih par decenija, izuzev jednog filma Nikite Mihalkova s kraja 70. godina prošlog veka. Kako je to sve izgledalo, pogledajte u prilogu koji sledi. Filmska ostvarenja koja je pančevačka publika mogla da pogleda u nedelji ruskog filma nastala su u periodu od 2000. do 2011. godine, izuzev dela Nikite Mihalkova iz 1977. Ideja je pošla od toga da Pančevcima prikažemo nešto što se ne može videti svakodnevno niti u bioskopima, niti na televiziji. Prilikom odlučivanja koje ćemo filmove prikazivati, zauzeli smo stav da makar jedan film mora da bude iz sovjetskog perioda. Tako da svake godine imamo po jednog klasika. A ove godine ćemo festival završiti sa sovjetskim klasikom Nikite Mihalkova. Predstavljeno je više žanrova, od istorijskih drama do detektivskih priča, za najrazličitije ukuse gledalaca. Ruska kinematografija me baš interesuje i ona je veoma zanimljiva. Sve modernija. Nije više ono kao što nekada bilo da niko nije gledao ruske filmove. Sada mislim da svi gledaju ruske filmove. Su divni, da su prelepi, bogati istorijom. Zainteresovan za film o Romanovima. To mi je, znam kako je ta carska porodica prošla i kako je završila i zbog toga sam došao. Moj favorit je bio film o Vladimiru Visockom. Ja sam igrom slučaja bila te godine u Moskvi kada je on Romanove sam gledala drugi put, pa onako kao dođe utvrđivanje gradiva. Sad ovaj film, ovaj povratak, to nisam gledala i sa onako nestrpljenjem očekujem to da vidim. Ruska kinematografija trenutno je jedna od najvitalnijih. Zadovoljstvo nam je što možemo da prikažemo nekomercijalna i ne toliko poznata, ali izuzetna ostvarenja jedne velike filmske škole, kaže Dragan Bostić, direktor Gradske biblioteke. Pančevki i Pančevci su mogli da pogledaju jedan biografski film, time je ovaj ciklus i započet, film o Vladimiru Visockom. Zatim su gledalci mogli da pogledaju jednu istorijsku dramu o porodici Romanov, jedan uslovno rečeno žanrovski film, detektivski po romanima Borisa Kunjina, vrlo čitanog pisca u svetskim razmerama. Na repertoaru je bilo i pravo remek delo, film Povratak Andreja Zvjaginceva, koji je samo uslovno smešten u okvire mističnog trilera, ali je prema mišljenju poznavalaca sedme umetnosti mnogo veći od toga. Na kraju nedelje ruskog filma publika je imala priliku da pogleda nezavršeni muzički komad za mehanički pijanino slavnog reditelja Nikite Mihalkova. Čitaonica Gradske biblioteke, gde su bile projekcije ruskih filmova svih dana trajanja nedelje ruskog filma, bila je puna, što samo govori u prilog činjenici da Pančevci zaista vole da gledaju ruske filmove. Toliko za ovo jutro iz Pančeva.